Puasa lah nabi. Hari karayo. Piti pembeli baju rayo nak lo ada. Kemana akan cari piti. Cak dan telpon mamak dan Petra. Liau lahi banyak piti mah. Itu yang pulang liau sebelum rayo. Pek minta piti beli baju rayo. Kau nak pulang liau. Minta kirim saya. Amuah liau mah. Diumbuak liau, diota, diminta piti lagi. Telepon muanya. Nyangke mak lah kayak gak siapa nama telepon sompong aku lah kabar. Halo 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 ma halo nak sinyal aja. Sinyal apa pula awak peralunya hilang. Jangan nak peralunya panuh. Halo assalamualaikum mak. Halo waalaikumsalam. Bang kampung tak kena corona lah. Elok saya mak. Lain ada nang kena corona di kampung lah. Lah negatif sada. Lah balik kayak semula lihat. Di Jawa apa mak? Kok di Jawa kini parah bana corona. Tidak bisa mengar deh. Duduk eronyo. Nak pulang kampung mak raya. Oh, ndak bisa lah, ndak ni deh. Ya tapi keadaan bayar benam, pong. Kurang PSBB. Apa mak? PSBB? Apa lo PSBB itu mak? Dia tawang PSBB. Mangkonyo sekolah kecik mak. Disuruh sekolah di mandiang ang damuh. Ang pe balu segala juang. Tu dak tentu artinya PSBB dah. Kau dak tentu ang cari ada berita di TV ke doh lah. Dah cari ada di YouTube. Kamu YouTube atau di Facebook kan banyak doh. Kan ada sini ada. Jadi lo mak berdoang leh. Yo mak. Emang apa PSBB itu mak? Jalan lah seketek. PSBB itu artinya lah renderang kan. PSBB itu artinya lah banyak artinya. Piti sari badam bakuruang. Sudah itu piti sari bini berang-berang. Sudah itu PSBB dulu artinya pembagian sembako besar-besaran. Sembarang dia lah. Nama raga dia arti. Raja lerang lah. Ini puasa nggak? Ini kecil saya. Dan lagi puasa ke mama kau boleh nyagi THR. Puasa lah, puasa ko perlu lah. Lain mak. Siap buka mana kau mak? Sedang minum teh mak. Bah? Kok teh minum? Kini lah minum teh besok pengopi nampak dia mak. Sejak bila lah minum teh. Sejak bulan puasa kau mak. Kalau kopi pahit selera adanya siang mak. Teh apa senang minum. Culang keceng ke mak. Banyaknya mak. Teh nama teh. Tu minum nama. Teh hangat, teh dingin, teh es, teh jeruk panas. Banyak teh dan lain mak. Tapi dari lah kadakek rayo ko, yo ada teh nan model baru nan paling awak suka mak. Teh haru? THR mak.
kok yo ndak ke pulang mak. Mak kirim THR mak. Iyalah sudah kita THR nanya minta. Kok amak tak bisa pulang kampung kini doh, kecen ke orang kampung, kecen ke maang, tak bisa mak pulang lah. Keadaan kini sedang susah benar di Jawa. Orang tak bisa keluar, awak di rumah saja, tak boleh kemah-kemah. Jadi kini PSBB ni. PSBB. Ada ngerti yang PSBB? Oh iya nama, kini tapi sedang pandemi corona nama. Kalau betul rayo nanti lai salah THR-nya mak. Kini ada lo jenis corona jenis baru di Jawa. Corona jenis apa lo tuh mak? Lain tak ganas tuh mak? Iya jenis baru. Corona jenis baru tu lah. Aku tu kopi nah. Aro tu rokok. Nah tu nasi. Jadi kalau nanduo tu tak dapat, kopi je rokok kalau dapat tak masalah. Tapi kalau nasi tak dapat empong, tak bisa mengal-mengal empong. Mati kelaparan pak. Lima ada tiang. Jadi intinya kerana amak tak makan kini tak bisa mak mengerintih pulang. Gemo saya dah mak tu kerana mak bansek benar. Lima ada tiang. Tu saya lalu. Ada mak.